sering kami adakan juga masyarakat di sekitar untuk bisa masuk ke kantor Polrestabes Palembang, bisa melihat kantor Polrestabes, bisa kita curhat sama-sama. Nah, curhat ini ya tentunya untuk menerima, kita mendapatkan informasi, masukan, saran, dan juga termasuk kritikan juga untuk kepolisian, supaya pelaksanaan tugas kepolisian ini bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena polisi itu datangnya juga dari masyarakat. Tentunya kita bekerja, kita melaksanakan kegiatan untuk masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan masyarakat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.